Lesive sakumalindza tihlathi betikatse tivakashela tindlebe njengoba ke bamukele ukudla lekubonakalako ukuthi ke kutoba lisito kibo. Lokudla kuchamuka kiyo ke inhlangano yaka Akhet. Sekhulumisene naye gogo Sibanyoni lovetile ukuthi uhlala ke nebatukulu bakhe labadlazana khona ke endlini ngakho ke lusito lwekudla ngilo ke laye alidzinge kakhulu wachaza ukuthi lokudla kufike ngesikhathi ke lesikahle. Gogo Mthethwa naye ke ubonge wagangatha waveta ukuthi kudla yintfo leyo ukhanze ukuthi bayayidzinga njengoba ke kati uyebese ke sewulala etiko. Asathi na uthi nje sitawuhlala dlamanga ke mala abantu abami nje le crash lihlala na gogo. Dabalisito kakhulu bona abantu abami nje libhakede gogo lishela idengisho imbuko. Baka abantu abadonate lokudla. Baka ayimkhumbutheni Akhet. Wow, kungatibongela uthini nje kubaka Akhet. Asabonga baka Akhet abakasilahli Nkosi yami. Siyeva lokuthi sekutawuhamba kuhambe kunciphe kudla. Manje siyacela Nkosi yami lokuthi fani bangasilahli Malindza ngalahlwa. Thina nje titalukathi siphumile sahamba satowusebenza. Lesivele simukele lokudla singenca khona ke ekhulwini 100 nginohlahla Twilight indzabende eMaswati channel umbiko netithombe sikucoshelwe nguNontobeko Thabetse kuMalindza.